Nay, sabidong matnay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kiti sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan anapolwan. Kun kunaklaan, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Sa dinumanan ti pagbalugan nyo insan dyan. In kami manan agaw ting Oh, didak pa isurot mat. Umay ka ngamin. Ngam, share tayo amin. Sige, mangibaga ka na nanang kantatang. Ibaga, mapag-outing tayo. Ni, saan Di pa'y katawanan. Didak palubusan Anyang arot nga ti baga, mapangaramatam iti dawat makwarta. Kompormiditan. Anya? Naglawa ti bakrang apag pidutan iti pangbar. Alright, daytan. Project manay. Unay mo't daytan tatang. Agis eskwela ak gayam, di ag project ak. Anya, ayan na ita, project. Anya itayan. Jay, kwa nga tatang, Jay. Apa yan na magam kanyak? Sikat ti akin project, sakti pagdamagam. Kwa tatang. Nalipatak ti awag day ti day Jay a project. Basta project. Ipakitam kanyak ti resibo na Ni tatang mo't. Kasano nga da resibo na kat share kami ti day Jay a picnic. Project kunak kuma. Nay, palagipan kami Lisa. Diyak kaya't nga garamin ka iti milagraw. Sa etam ka iti agadal. Iti kasta, makagraduar ka. At makasarak kanta iti napintas sa panggedam. Dakkel to ti sweldaw. Ngam nagloko-loko ka. Saan ka makaaral? Agbalin kanto ang dugyot. Unay mo't tadugyoton tatang. Agbalin kanto ang nakakaasay. Ngamen, marigatan kanto ang sumrak iti trabaho no awan adal mao. Wen ka di tatang. Nalaingak mo't. Nagmangato ti grado. Relax tatang. Unay daytan. Na, kano di mawat manen kanyak ni Melissa idi na minsan. Ipanan na laengen nga iti daw-dawatan na. Ipan na iti project. Unay daytan a project ta saan amay ibaws? Anusan tan bakit? Pipian tulan o makaadal? Sapay la kumaa. Ta saan nang aramaton iti linuloko ti kwarta asang kadawat na. Saan ba't siguro? Alangan may tapagadik na. Anya tamong ngay, no paglalaki na. Anya? Makitkitak nga may nakakuykuyog na ni Sunshine nga ampang. Makaalis meket ti kinaampang. No ampang ti kakuykuyog mau. Anya? Di sugador ka nga rumad. Takakuykuyog mo ni Petra at tumutong ay. Unay mo daytan?
Insan, di kag tagtagari Anya? Pagbalinan nakid din nga umal. Di kayat ko asaon, di kanto agkanta. Na, rapdan nakid din nga kanta. Kat no video kay Boyak. Di kayat ko asawan, di kaagibagbaga kadatatang kenanang anaggapo tayo iti outing. Delikado ak no kasta. Ay, amok apagdaksam agibaga akin din. Agyaman ak no kasta, insan. Agkumplot ta insan. Isuanam na masanak nga agibaga. Basta di mo mat ibagbaga anubya ko ni Sherlyn, ha? Mangnamnama ka, insan. Awan binagaan. Insan dyan. Pudno ayati ko na ni Sherilyn amapan kayo agpasyar iji bagyaw. Pudno insan. Apa di ka sumuro? Awam mo't budget ko. Laleng ka man. Di dumawat ka manan para iti project. Awanan saanin ngagbalinday ta. Masapul baliwak mo ti pambar ko. Ammo ko insan. Ibagam anamatayan ti may sa kadagiti teachers tayo. At mangtad ti may tamangtad. Unay mo daytan, insan. Namatayan pa'y mag ti isurum nga ipambar ko. Ay, niya nga rin kahit mo. Namatayan o no sana makapasyar niya bagyaw. Pagpili ka saan. Unay daytan. Pudno ka day, ti bagbagam Melissa. Anamatayan, ti may sakanag ti maestrayaw. Uwang tatang. Ay, nagululbod ka. Matay, tinaganakin ka. Ha? Unay mo daytan, tatang? Anya, pudnaw, ti bagbagam. Mangiruruman kayo mo, tatang. Sapay bagbagiyo mo, tiruruman nyo. Kaya't ko lang kami na amamuan no pudno ti bagbaga mo no saan. Unay daytan, tatang. Pimintas manon ti Burnham Park, insan. Insan dyan. Kaslawan mangmangag ni insan ko adyan ibagbagak. Nilatan Sherilyn tayan ti atensyon na. Unay daytan. Bayak man laydan. Tagpapasdang ag-date. Ay, ag-selfie ak mamut gayam. Dita ti Burnham Lake. Ag-selfie ak dita. Tapno iti kasta. Ado ti maurnong ko a pictures. Puray to pa iti Botanical Garden kuni jay Wright Park. Ay, aglogan ak to pa iti kabalyaw. Nagganasan ti kasta. Lani! Mila! Lowell! Umay kayo, tag-selfie tayo dito! Nagmayat! Delikado insan. Ada nakakita ka na tayo, kalugaran tayo. Nakita na tayo di Burnham. Ala, sino nga nakakita ka da tayo? Ang itinaganak ka ni Melba. Ala, delikado ang arod. Asanon, nagipulong ka na tatang mo. Makamuditan. Awanan ti amok ngay pambar. Kasaw, ibaga man nag-field trip tayo. Uwan ngagpaiso, iso ti bagak. Bayat nga da panunot, at dalat tayo may palusot. Nainaitan. Ano gayam ti kalukwam, Melissa? Bimababayan kami mo nga raw. Kaya't mo, kapiwis-piwisin kan. Awan bain mo, may turin na kami alukakuay na naganakan ka. Anya, saan ka makatimag? Saan natiliwan ka? Kitap no sumardegan ti kinalukam. Agsardeng kamitan nga agadal. Tatang. Sumumpat ka tagina kitam nin. Makitam na tayo. Makitam tagamagam ka. Tagbiyugan ka ti wala ka lang tumanggiran makitam. Awanag, saan ka na pagtalkan? Project ka na abulay. Ipalpaliwawang mo lakayam, langgaw. Awan manak nakembaw apagad adalan. Is-kamon na kami, anaganakan ka. Is-kamer. Asino, timbalaam.
Ya, nanay, di nakitaan bakit? Nasing petaki di sakti agad anas. Kauray siyak mat. Mabuti nga kamang luko kadagiti naganda kanyak. Daytoy mo to na babae, awang bain na tong 7 pisong kansad. Kasi ka, Melissa, agyaman ka ta sa anak kasyak. Ano na kasyatak laeng, ay, arabisan kay ti orela nga, aging kay ti sumangot, tarupam itilikod am langgaong. Mabut-buti nga kung kadananang kentatang. Pagtintinulungan daklatan ngong ungtan. Di daksar denganan asid-sidiran. Agin babag titaksan tapno sardengan dakon. Uwan ngagpaiso, rugyak itan. Agkatawa iti nakapigpigsa. Kalpasan na, agro nga abak iti nakapigpigsa. Anya teraramidon ni Melissa. Kas lagu uyong. Naglaw mo gayang bakit? Kasla agmunmunang, agdumong. Inton man tumangad. Sagkataawa, ngagpaisaw. Sala kasla aguuyongan, amangan aguuyongan. Sana na makadal, kan awanan gagayom na. Ngayon, delikado no kasta bakay. Ay kat paliiwan ta alakay. Agulimag tangaraw. Paliiwan taman iti agmalam. Ay una yun, tikastoy ang mapaspasamak. Just kay. Na. Ay, madi at talagang bakit? Ay, na. Limo kayon ti tornilyo ni Melissa. Ayan. Madi at talaga lakay. Ay puno ti kunam alim mo kayan ti tornilyo na. Anya ngayon taramidon ta. Pairotan ta. Ano ibagbagakan? Ipantay ti psychiatrist tapno maamuan ti pudnaw. Masapula sigudin ta. Tano saan? Ang mga aglabos tong agtaray-taray di ta kalsada. Ay sos, amak. Madite tuyan. Ay na, unay daytan nga ubing aya. Tilar aramidon na, just kay. Siya ti doktor mo balasang ko. Kaya't ko ngay bagamamin kanya kaparikot mo kan sakit na marikrik na. Iti kasta, may eksamin ka na sayat kan matulungan ka. Anya nga tan ti aramidak ama. Matikawak mutan. Kwa doktor, awam mo, tiyamok nga ibaga, mabutbutengak. Agawid akon, diyak kayatin, nabanugan ti ulok, doktor. At damadlaw ko iti dahi tingobi nga. Pagdamagak lata, kas maser ti panang-observe ko iti kababalin na. Sige, Melissa. Ibagam lang, ti kayat mo nga ibaga, tapno matulungan ka. Awan, dok, awan. Aguuyo nga kaya? Saan mo? Awan imbagbaga kakasta, iha. Iso nga awan parikot. Kaya't dagiti dadakkel mo nasalunat ka. Iso nga inyag na ka dito yung klinik ko. Kwa doktor, matartaranta aktumot. Kaslad na pagbutbut nga ma, relax ka lang, iha. Mabalin nga daparikot mo asan mo mayagkas. Iso nga agkakanaten ti anday ti panunot kan riknam. I-relax mo. Okay. Ikan kay ti agas pang-relax iti panunot kan riknam. Ngayon, pasapo na tulungan matabagim. Ala, kata agsubdikan tumanen, inton may bus mo ti agas kay reseta ko. Uwan tatang, ay isa, doktor.
Ada mangrugrugi arikrik na ti anak yo manang. Kasla ada pagdandanagan na. Ken kasla marinibukan. Ken kasla matiktikaw. Iso nga narisita kiti pangparelax iti panunod kan bagi. Doktor, maimbagan nga ta, ti anak ka. Uy, ta mangrugrugi lang pa'y mo. San pa'y mo ta makunabagtit. Yan namabaybayan, ti kasta ka sa sarna. Talaga ngagtinag iti kinabagtit. Ay na, doktor, saan ko mamay? Iti panang testing ko kinuha na. At pabigla-bigla kababalin na. Saan nyo katian at lauray ta? Kasarsarita yung kumakarayon. Saan nyo paspasakitam. Ta sigurado negative titong palano kasta. Anya ngayong aro, doktor. Mental hospital ti pagtungpalan nan no kasta. Nay daytan. Nangugko ti amin ang nagsaritaan dananang kunti doktor kastamot kini tatang. Ay naapo, di mo ka di ipalubo sa matuluyan ak. Agin babagtitak laeng mo titikunak. Ngam talaga gayam. Nga adan mangrugrugi a kinabagtit kanyak. Sus, saan? Diyak lagi di kaya tagbali na bagtit. Sadak to ipan iti mental hospital. Ay, diyak kayat ina. Anak, ang subli tayo tumanan ka ni doktor. Kahit patsay ka na imbagan kantaw. Uwan kaya, agi inistorya tayo man. Uwan ngagpay sumili sa anak. Istorya ang mama, dagiti nararagsak a kapadasaan. Ha? Uwan anak. Apay, awan pa'y kurso na adam nita. Ha? Kaya't nga tani tatang, ama kinubyo akon? Apay adi kamot nagtagaray. Adan samot ten crush mo. Ay, awan tatang. Nasingputak nga anak. Promise. Awan ti crush ko. Awan tinubyo. Kasta tinasingpay nga anak. Tistingak man da tatang kunanang. Apay tatang, kayat yu makinubyo akon? Adalakin day, apay kitinasaan. Apay durugam tenday ta anak tanga gampang. Saan mo? Bakit? Damdamagak laeng no dan kurso na. Ang awan mo't gayam. Apay nga men, adagita ti damdamagam. Tapno ayabak dito ti kurso na. Baring sumaya at ti ulo na. Nay daytan. Nukastoy ngagmay-may saak. Malagip ko amin na kalukwak. Agraman ti panagin kukunak. Wan, nagpamarangak abagtit kadananang kuntatang. Tapno sardengan da ko nasidiran. Dandani akmutun nagbagtit nga agpaiso. Unay daytan. Ay naapo, tulungan nak. Diyak kayatan ti kastoy. Diyak kayat ti may pisok iti mental hospital. May saa kalimpyo tao. Unay daytan. Anak, aday na singasing ni doktor tapno naan anay ti panagimbag mo. Anya day tatatang? Ipanla ka iti mental hospital tapno inura sa mataming da ka. Kat naan anay nga gimbag kan. Saan nakabagtit tatang? Wan, amume na ita. Amume alimpyo ka. Ngam adalang mag-agasan ka. Awan, ti sakit ko tatang. No, adaman nadlaw yu kanyak ide. Dayta, kat kung kunaklaang. Anya?
Wan tatang, kung kunaklaeng. Nagpamarangak laeng, nagin kukunaak laeng, kung kunaklaeng tatang. Tapno sardengan da ko nasidsidiren, tani, nadadaulong ti ulok. Iso aron ngay pandakan iti mental hospital, tapektadon ti ulong, ti panunot ma, gapo iti panakaburibur mao. Tatang, ad-ada na mabagtitak no ipandak iti mental hospital. Saan nakabagtit? Saan apulos? O naimudaytan? Kung kunaklaeng tatang, saan nakabagtit? O naindaytan anak. Ala, kastan, katagyaman kami manan iti anusyo amang tartarabay. Iti dayto a programa, unay daytan kaka, agyaman kami kada kayo. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan na pauluan iti Double Wedding. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Ayan saw. Kapanamaya, tadi mo mutla maadaywanon ta sarmain. Naka-gel ka pa eh. Nagbangbanglo ka pa iti nakaingal. Nitatangan. Apay, arak tinsap-sapok iti bagay. Ano kunayo ana ingal. Inakman nagpasirtatang. Sa dinaw, simbang putan ni Budeng, nga anak ni Nanakwanang, manipod iti Dubai. Iso nga inakman pasyaran. Simbang putan. Lokas ka, mapangkay ti balay da kwanang. Tatang, umayak man. Anya? Tatang, saan ako matang mabutang gagmay-may sa amapan? Saan nanas ka na kuyugan dak? Saan ka ako yugain? O reman kat umununa ka. Basta umayak. Anya? Apay, gagarayaw ti mangyasawan kanyak. Inta armag pa'y matlang ni Buday. Saan ka ngay asawa? Kung saan nga iti panangidildil ko kin ka ni Budiding tirantak. Buding tatang, saan na Budiding? Iso mo lang asaw, o riman butanding. O na mo datang. Kanya nga minti talaga agagarayo aya. Kunayo nga umay kayo iti balay na Buding. Pasyarak mo't jay inana Nya, ninanakwanang ti pasyar niya. Wine, balo kami nagpadpada. Iso asaan adakas, no ituloy minay din natungday nga ayan-ayat me. Agubuay, ti kinadamsek, ti panawan. Unay detan tatang. Saan mo agandatan ti dumapaw iti balay may kinten? Kagurgura ka unay. Iswa pumanaw kan? Agsublikan ni balayaw. Yan, tadi nakmud la padalunan na. At datamot la diti dagan. Kuanang, nakasaysayang to'y kaplan sa abado kan pantalon ka. No pagawidin nakmud la adagaws. Kan ada nakasaysayang nagiti pinutar ko adaniw aparakin ka no diak may pangag. Wano, ano ti kayat mo? Kumantaak. Wano agdaniwa. Ay, awan ti kayat ko adenggan kan ka awan. Daniw man wano kan siyon. Basta ti kayat ko kat agawid kan. Kuana, aging gakadiita. Kat di pala napunas tigura kan pungtot mo kanyak. Adawn atawan tinaglabas. Nabalo tapayan ng padpada. Kenten, agingga asibibiyagak, saan ko apulos amalipatan ti panang lukum kanyak. Inayat ka iday, iti amin na puso kan kararwak, nga manya tinaramin mau, inkalang nak.
Sa baliting kasar mo. Wanang, maawatan na ko nuday di man bursyatin kasarkaw. Pinikot nak ngamin iday. Kat no jak ikasar, patayin dak kanumay. Adula amin nga ras-rasun mo. Balasobas kakit dia tao. Punaw ti ibagbagak, patsinak ko patayin dak iday no jak asawaan na ilang pikot kanya. Isa kapilitan alinipat ko dagiti kare kan sa patakin ka. Ay, kastagayam. Kung kunam iday, nga oray numatay ka no siyak tigapuna. Sa kalpasan na, mabuting ka malagayam amatay gapu kanyak. Amam, no apay mabutingak pala amatay. Tanya tigapuna aber. Gaputa adaw dagiti basbasol ko iday. Arumbang nga idawatak iti pamakawan. Isadyak pa'y kaya ti matay iday. Ngem ita, oray matay kan. Ay, saan lata? Amam no apay. Anya, Gapaw, tasaan ko pa'y anagunod ta ayat mo. Isadyak pa'y kaya ti matay. adula amen. Amman ko anang. Gapaw, tabalo akaw. Kan balo kamutan. Ituloy ta kumada di natungday nga ayan ayat ta. Anya. Hoy Ansong, nagawid din di amam. Iso nga gawid kamutan. Madamdamamot anana. Nanang, di yung kumamot dagdagan na Ansong nga gawid. Nakababain mo't. Hoy budeng, sa anak nga isuro, kundi nakpengdan iti kayat ko nga isao. Nanang, apay ngamin akagura yula unay ida. Gapaw, tadyak pulos malipatan ti kinasalawasaw kanyak ti amaday ta alalakay, akasangsangom. Ha? Sunay datan nana. Nanak wanak. Nanyaman ti saan niya nagkinaawatan iti amak. Saan dak kumamot ng maraman? Kapilitan nga raman ka, taamam ti kagurgurak unay. Amok nga raw, ni malaka. Nanak wanak. Budeng, pulida ti manglukloko kada mangikalang dagita tattao. Iso adi ka kumapaiyagos kadagiti nasamit asasauda. Saan nga tamot ngay mala ni Ansong nanang? Pagkunaan mo ta saan, kinagkaruprupad iso apati ugali, agpada da. Ay, sana na. Nasingsing putak ng nitatang ka. Ngata. Ipalubos siya, ngagbalin nga asawak ti anak yaw. Ta ipanaknag ko ka na kayaw. Anasay-saya atak ng nitatang ka. No, makapag-asawa kami taon, iti anak yaw na. Saan na mabalain? Di nakalilawan. Amok ti pudos yung agama. Iso nga gawid kaan. Ha? Nanang, nasingpot ni Ansong. Iso adiyo kumamot paritan nga garum kanyak. Ay nabalasang ko. Sigurado nga agarubos tumuttilwam akas kanyak ide. Nuday taalalaki ti ayatem ken pakiasawaam. Iso nga agpanunot ka kumaan na imbag. Tatang, nakay tiga po na. No apay nga adayo tirik na kanyak ni nanakwanang. Maamak. Asak ti pakiasawaan di anak na. Kaamang ano, pumada kano ka na kayo, amang lukloko ti babay. Ansang baraw. Ituloy mo lata, ti agaram ko ni Budeng. Ilaban mo, ti ayat mo kan kwa na baraw. Tano saan, agbabawi kan tumay, takas kanya. Naistoryayo din kanya, ti makagabo. No apay kas di kada kayo ni nanakwanang. No apay kit kamay, tulok yung pinikot na kayo ti sabali ide. Ay, he. Amumatan ti guhapo baraw. Ken lang ipipikutan. Isa di nak mababalaw.
No saan ko man anak at tuluyan ide ni Kwanang. Unay daytan. Kalangakit diyan narasit kayat yo tatang. Nalaka kayo masulsulisaw. Di nakbabalawain. Yamanam kit di ka nasulisugak ide itiday di nanang mau. Ken impalobos kau apinikot nak. Kano saan? Ay, saan ka kumama tatim maaw? Ha? Sabagay. Mabalin nga awanak ko man iti lubong. Noon inanakwanang tin nakatuluyan nyo. Correct! So, di ka nagreklama o baraw? Kan di nakman babalawan iti panakapikot ko iday. Ala, unta ta. Anyang raw ti plano yun ta. Isardang nyo ka rin na araman ni nanakwanang. Ay, sana! Itapay, tabalo ka may nagpadpada. Inaktumanan pasyaran baraw. Kat iti panang pasyar ko kenkwana. Harana aktaw. Kanta aktaw, iti makaabo kay Rick na. Ha 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 ha. Na, na hindi tatang. Nanang, di yu kumamot unay pagsasawan ni Ansong no may agpasyar dito balay. Mababain na kiti kanayo na panang pagpabain yu kunkwanan. May mayat no mapurgay ti saaw, tabareng agsardengan amangarem ken ka. Kayat yu nga rod, ajak makaasawa nanang. Tapay kumadi ka makaasawa, idinto ta adomot dagiti agtarigagay ababaraw nga garem ken ka. Uray no aduda nga kursunada kanyak nanang. No awan mo't ti mapilik kadakwada akas kini Ansong. Apay, anya launa yun aya, ti adda iti dayjay nga Ansong, nga awan kadagiti daduma alalakay. Adu ti talugading ni Ansong, nga awan ang makita kadagiti daduma alalaki nanang. Kas kumaytan niya, ti kinapakumbaba na, ti kinasingpet, kun kinagagat na nanang. Adula amen. Ado, ti mabiru kam ababaro akasta, ti talugading na. Isaw, adi ka madanagan. Kayat mo, tairito ka kinikaw. Anya? Ay, diya kayat nanang. Pagan ano kumamot na diya nga ikaw. Idinto ta, nakapukaw iti binting, akanayon anakamulong lang. Dayjay, ti makunaan na singpet. Tauray sinto kam nga ta, agisem to paylaang. Ay, diya kayat nanang. Kay kayat kulangan tagbakit abalasang. Ngam ti makinayatak kini ko amuleng lang. Ano tayo sursurat yaw? Ay, agar arami lakman iti daniw ko paraw. Sino ti daniwan yaw? Sino kumapay? No sana ni Kwanang? Ay, saus. No di yu kabisado ti dumanayo. Bayan yaw, dumalot kay tulangan. Tayo sa ti paglayangan yaw. Aging ga idinadadaal ti pitok. Saan kun nga amaw ti dumalot? Sa daniwak tulaktan ni Kwanang. May siguro no kumanta kay tulangan. Aranaan yaw ni nanakwanang. Yakmet ammo ti kumanta ken aggitara. Isa daniwak tulatan ni Kwanang baraw. Tatang, nakaturog samot ti sagutan niyo ti danay. Sarsardam. Isa saan pa yan nakaturog baraw? Wala, agdaniw kay nga rudan tatang. Tabarang mapatamdag yaw ni nanakwanang. Tay. Oh, Kwanang abiyag, daytoy biyag. Tumanaw ka kumadi sa tawa, kat imutek-tekam to'y agay ayat. Po, intira yun na talaga, ti prinaktis yung adaniw yung tatang. Ay, uwan kan saan mo man nasingaan, ti panagdaniw ka, barang no mapaayat ko itan ni Kwanang ka. Ala, ituloy yung arudan tatang. Oh, Kwanang ka.
ipaay mo ka din taayat mao. Tapnuin ka meten makarayaw. Aklunam ka din to'y nasuding ayat kao. Uray, kat balo meten day to'y numaw. Tubo kayo, oh! Dinigos nakmatan. Ano tatang? Taparsya ka nakpay. Nagangsag dilay parsya kanya. Kunak no dinigos nak. Nasuyatan ta magkaya mati. Isba, nagangsag. Isboting suyat kada kayo ni nanakwanang tatang. Ulay daytan. Dinigos na tamalang. Isbo pa'y. Kapilitan nga gawit kayong tatang. Ngamsyak, ituloy ko timang pasyar kan libudain. Ay na. Ikadigdigos ka. Dinigos nakmanain. Ulay daytan. Una yung ti aramid ni nanang mo, buring. Sinuyatan na matlatan ni tatang ko iti isbo. Ansong, mabalin ka di? Saan aday ti pagsaritaan ta? Maluksawak lang amin, iti naramid ni nanang mo ni tatang ko. Pues, no babalawon naklaang iti daytoy a panagsango ta, nasaysaya at laangan nga gawid ka matan ansong. Nya, Diyak kayat ti makirindikyar ka. Isu nasaysaya at laangan nga gawid kan. ay, saan na? Una detan. Di nagpagawin na buding. Kajak pa yun, naibaga tigagarak. Pues, di mo ko man idukdukit di naramid ni nanang ko kinitatang mo. No addaman problema da iti naglabas, makamudan ah. Alam mo, saan ko na dakamatan? Di naramid ita ni nanang mo. Tingaron pagsaritaan ta. At no, maaklon nakmatla, wala saan. Una yan na kinaloko ni Kuanang ka. Kadigdigos ka. Dinigos nakmanan. Isbo pa tindigos na. Iti tayo kinaramid na. Sumardang kay matngatan. Mangaram kan Kuana tatang. Ay, saan? Saan nakasubo ko baraw? Raisot pa katayak. Armaklat ni Kuanang ka. Luibag-bagati kas tatang. Ay, magayo ka no dahil din. Nagtalikodan nyo, mat ayat yung kan Kuana. Ulay daytan. Buring, nabayaga kung nagararam kan ka. Panawan naman siguro na mamuak ti banag ti ayat ka. Nungay, saan ko pa akayat ng ibagan, song? No, di mo pala ibaga. Sumardeng akon. Kaagara maklangan iti sa malay. Anya? Kunak man mo talaga ngay ayatin nak? Ay, ayatin ka unay. Amok nga raw, no maayat na. Di mo matlasong bata na nito ayat ka. Diyak mat nga ron kayat, aglakla kaya ba raw? No kasta, gumanat kan ang makaamoy ti sungbat ko. Una, bilangan ka buring. No, di mo pala ibaga ti banag ti ayat ka, iti may kasangapula bilang ka. Pumahanaw ako niti balayaw. Anya? May isa. Na, bilangan nakmuton ngagpaiso. Dua. Talaw. Oh, Ba? di mo paspasan ah. 5. Nagpartak ka muton nagbilang. Kaputa, maganatan ako na makamoy ti sungbat ti ayat ka. Ituloy ko tagbilang. 6, 7, 8, 9, 10. I love you too, Ansong. Ha? Ay, nakasta. Hey. Agyaman ako na eh. Nasukdal ko matlang taayat mo. Unay daytan. Saan ko na tarigagayan tagwiyag? Tadinak mo't lang maayatan. Kan mapakawan ni Kuanang ka. Isa nasaysaya at langay. Nagpakamatayak. Mabanay at talay.
Agbakilakaon. Singdana ko nagtitengid ka. Naisilo ko to'y tali ititengid ka. Ita, tumpaka ko nito imulyak akayaw. Tapno mabakilakaon. Saan? Kuwanang, nakita na. Ay, di nagpakamatay. Saan? Marami din dayta. Ang pakamatay akong kuwanang. Tadinak mo't maklaon. Awan ser-serbin tibiyag ka. Isu atong pakakaon. Ay, timpo ka mo tinggagpay sa tinagbatayam asa nga kit mabukul kan. Masapula, mapugsat ko titalay. Babaan to'y igam ko asukdal nga dakalawit nga kumpay. Pugsat titalay. Ay, natnagan. Apay, pinugsat mo di. Kali, amang bagkal ko makanyak. Kuwana. Apay, ngay. Gaputa, mariknak, anamatag kamanan kanyak kinten. Aklo na ko, ti ayat mo. Ano, nagsakit ni Dorik anay saltag. Ay, maragsakan ka. Iyahaw, mayan gayam kay panagpakamatay ko kumaitay. Anya? Naidaytan ka ka? Wain, mayat di naramin ko itay ko anang. Napilitan gamit lang nangaklonan ito'y ayat kaw. Double wedding nga ronan at maaramin akasar. Naidaytan, kintay. Ikasar ti anak ko ni buling nga anak mau. Iti day di Diyos ti aluan ng asawam. Katsika, ikasar ka mait. Agasawa ta nga agabalaya. Ay, unay aragsak mau. Ayun siyempre nagragsak ako anang kaw. Magtengkon tumit langan, tikal-kalikagumak. Anya, daytan kaka, makakalay at kapay nga ta, iti kung kunam alange, kinte. Napigsak pa lang kuanang kaw, san pa lang aglulok na iti tumtumang kaw. Nga ta? Ore padasan tayo tantap no mapanag na kamti bagbagak kuhanang. Ay saan Diyak kaya ti pagaraw. Aging gaadita makapagkasarkinten. Tamangan no. No adamanan mangpikutin ka. Kat saan tamanan ngagkatuluyan. Ay, awanan kuhanang. Talaga nga ikasar kaitan. Double wedding ti maarabit akasar. Asawaan ka nga, abalayan ka. Ay, unay daytan kaka. Agkasar dagiti anak. Agkasar mo't dagiti naganak. Unay daytan. Tulungan nakman at tumakdar. Buy-buyaan nakmatlatan akan nakaluspak dito daga. Ditan papagayam, tinagpatinggaan, di sabali pa pakasaritan, ana Paul 1 niti. Double wedding. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Manipod, iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritan na Paul 1 niti. Dungdungwen kanto. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Naklunan to'y ayat ka. Kat makiasawa ka kanyak. Ikaray, tong palag to amin na kayat mong aramidan. Agpaiso, Andres? Word, cross my heart.
Sana gagang angaw. Nakasagana kamutla ang ngagbalin sikat no kas pangarigan? Anya sikat. Ilawlawag mo kumausang nun niya na sikat. Sikat agluto, sikat aglaba, sikat aginaw, sikat agdalos, kanda dumapay sikat. Kayat mo? Unay daytan. Kastagayam ti sikat. Kauan. O anya, nakasagana ka nga agbalin sikat? Uwan ko naklatan tapno maasawak lang. Di kamot agtimakan. Agtantanamitim kamot latan, Andres. Uno, orasyonan nak. Tapno mapaayat nak, nga ure awan kondisyon ko. Saan? Saan ka nga orasyonan o sang biyag ka? Nakasagana kamot lang nga rod, ngagbalin sikat? Nakasagana ak. Oray tagabunak taw. Basta sikat maasawak. Nalitan. Anya, sinong bata mo ni Andres? O sang? Wala nang. Ay ayatan na kanu unay. Sinong bata kun Nagasat kanu kasta o sang anak ko. Apa yan ako nayo ti kasta nanang? Gapo, tanaanos da dya tao nagagat kan natulnog. Adi ka nagkamalian ng aklong iti ayat na balasang ko. Congrats! Saan anak to nga tangagbabawi ti sidong nananang? Ay, saan to apulos anak? Sa limot mutam ti ayat na. Ta sigurado dungdungwun na kanto. Dungdungwun na kanto da dyan nga Andres. Nga rod nanang. Agbalin kanto ko responsable nga asawa ken kuana Taripat tumtuan na imbag no da kayo tagkatuluyan. Anya? Ni, apay ngay asyak timang taripato ken kuana nanang. Ati mang taripato kanyak. Kayat ko asawan, no dungdungun na ka, dungdungwum tumot agdindin nungu kayaw. Nagkarinanang, nga amin to nga paramid ko kankwana, kat tungpalon na, kat day tatirason, asinong batak ti ayat na nanang. O nay daytan. Andres, naragsak ka man ang nabigatan. Ore lang mangigis ti isem mo. Panggat lapayag. Una mo ta panggat lapayag? Apay, anya tinatagtagainap mo hindi rabi baraw. Awan na tagtagainap ko ratang. Apay nga raw na naragsak ka nabigatan. Anya't makagapaw. Ay, sinong bata na kami na niwasang ratang? Anya, agpasaw. Di ka agang angaw lang, baraw. Pudno, ti bagbagag tatang. Talagang agayan ayat kamin kaniusang. Sigurado ka. Nga isot kayat mo nga asawaan. 100% tatang. Saan kanto nga tangag babaway no isot maasawam? Saan to apulos tatang? Agure kayo? Apaya kasta ti saludsud yaw. Gaputa damag ka, sadot na dyan nga usak. Pang dadal-dalangkin ko ano na dyan tatang. Sana pud no reta. Nala. Sa pala ko mga ron saan na pud na baraw. Tadyak kaya ti manugang asadaw. Nanang, makiasawa akon kini Andres. Saan ka kadimot lang agbabaway makikalay sa itidayjay nga Andres? Saan nanang? Talaga ang nakadesisyon akon. Ala ka na saya at ano kasta anak? Ang madamag kuman. Anya ngay mat tinakain labam unay kun kuana. Diya kinaanos na ananang. Kan panagkita kat nagsingpet.
Tauray nga tanong katusakto into nagasawa kamin. Di nang tupay laam mo ti agungat. Una, talaga ngamin anaanos ka na singput ni Andres, anak. Kinagpayso na, adda pay amok nga agkras unay kun kwa na. Isaw, anagasat ka, tasi kati inayat na. Nagkaripay ananang, nga amin to akayat ko ngay paramid kun kwa na, kat aramiden na, tungpalan na amin ni bagak. Oray no nagkaray, saan munto ko mga abuswan. Nanang, iso nga rod, ngay naklon ko ti ayat na, gapo iti dayja akarina. Taamok, nga agbalinak tuan na namay iti sidong na. Laglagi pamusang anak, nga amin analabas kat dagas ti bunga na. Sandak man na magbagan iti kastananang tabakita kon, amok tar aramidak. Ayun gayam, kadwa anak man na mapanidya ili nanang. Apay, anyat aramido mi jay ilay. Kayat kung ibagakin ni Melay, nga isunto ti maysa nga abay. Anya, agbiro kan iti abay. Idinto tadi pala natulag ti kalay sayo kin Andres. Mayat latananang. Ay saus, amangan no matagaptan ako nada. Wano, sana matuloy. Ay, no umununa ka nga agbirok iti abay. Ngam ti pan nakitulag iti kalay sayo. Amangan no matungday. Anya lakit adanag yun ayananang. Umay dan tumakisaritan inton bigat. Ay, kasta aya. Unanang, iso nga agsagana kayo kitdi. Panunutin nyo aminan akayat yung nga isabong danto kanya. Ay, unay daytan. Andres, apa ya tangad-tangadam jay inay, apa di ka masisirap? Ha? Ay, sa anak to masisirap. Kaputa magagara na ka dumteng kumanti malam. Kalpasan na, dumteng meten tirabi ay tatang. Numabalin la kumaguyudak di init ngay pababa. Itay pa ngay naramid ka. Tap numadanon kumanti baro abigat. Nada. Nasungbatan na kalang usang nagbalid ka mo naman nanay baraw. Una daytan. Apa yan maganatan kalauna yan na madanon ti sa bali pa'y abigat. Gapta magagara na karura niti intay to panangdanon ka ni usang inton bigat tatang. Sobra ka mo't unay no sikat magagara. Tano mabalin kat guyodem pa yan di init kay pababa. Ay unay daytan. Yamanag, tao may kayon makisarita, duraw. Gapta, magagaran la unay to'y anak kaw. Makapagtutulag tayo abalayan. Ay unay daytan kaka. Saan tayo pa'y anak kapagtutulag? Ngam abalayan kunamun kanyak. Daytat pagkunan niya, adisidido ka mga sawa iti anak yaw, inang. Anya, inang kunamutin kanyak. Wala, inang kunakon ka na kayo. Isa barok, kunayamutan kanyak. Kabala nyo nga nga ito tidawatak nga isabong yu iti anak ka. Anya ka diti kayat yung nga isabong ko iti anak yaw, inang. Awan kinabak ng may, ang jak kayat nga agrigat to, iti sidong, ti mga sawa kenkwana. Iso at tidawatak nga isabong yaw, kat dagitay mabalin apag namayan nanto. Kas kumaitan niya abalayan. Kas kumaiti lugan. Ay awan problema. Adalugan may, ngam awan lat ligay na, uno pilid na. Apay, adalugan, ngawan ligay na, uno pilid na. Adda na. Nagangganas pa yan na pagluganan. Anya, kumangay dayta? Ulnas kan pasagad, abalayan. Anya? Unay daytan kaka. Saanan? Jakun kayat ang makiasawa ti anak ko ken ka Andres. Anya? Umuna pay lang nga kidawak nga isabong yo.
Di yun maitad. Bayan yaw. Agsisina tayo. Saan tayo nga ituloy tagtutulan? Aguray ka abalayan. Wait, di ka kumaagpauyaw. Diyak kayatan nga sa waang ti anak mo ti anak ko, Duro. Nanang! Pakamatayak! No didak palubusan ang makiasawa kin Andres. Oh, naidaitan! Tumukno sa dilangit tiragsak ko usang. Takakamadyanan na kat. Kat, apaya di mo ituloy, Andres? Maagkan kan maarakop kamutlangan ng biyag ko. Ops, aguray ka. Di kag dardarasudos. Ha? Apay nga, kat malpas matan ti kasar. Kayat ko nga ulitin pa'y maminsan ti karim kanyak. Sige, nasuti ko nan. Ikarik manan osang. Uray pagbalinan nakto asikat. Awan reklamo. Nasayaat no kasta. Namnamaam biyag ko. Saan ka ngagbabawi ang nakikalay sa kanya? Una, sa anak to nga agbabawi. Lakit di, takanayon munto alaglagipon ti karim kanyak. Uy, ang nanayon to sila lagipak iti karikken kabakay. Agyaman na ka. Kat, agsagana ka nga ruden, iti pa nagbalin munto as sikat. Osang, Aguray ka. Aguray ka. Ha? Apaya, lapdan na kat first night tamad. Nagdagaang. Kayat ko apaidanak, uno pa'y payanak. Anya? Perdit electric fan. Diyak makaturog no nakadagdagaang. Iso kayat ko apaidanak. Madamdaman taon, first night ta ita. Kayat ko ngagpapasta. Anya? Ay, diyak kayat. Nagdagaang punakmat. Unay daytam. Unay kat ngaminan ti pan nakapirdi ti electric fan itay aldaw. Inton maminsanan ti ko na mapanaglabing-labing ta. Inton makagatang kan iti aircon. Anya? Aircon ti kayat mo? Wan, aircon. Unay daytam. Kat no nagngina ti aircon. Isot kayat ko. Aging nga di ka makagatang iti aircon. Saan kumat akayat ti makilabing-labing kan ka? Anya? Naibus mo tan ti ornong ka. Taiso ti inusar ta ang kasar. Makamu ka mangi remedyo. Unay daytam. Ala, bayang ta kasaritak to ni tatang ka. Tapailakok ginuwang na. Ta utangag ti paglakwan na. Wow, very good. Kasta ti kayat ko. Agtungpal ka, iti amin akayat ko. Hoy, Osang, agkaywara dagiti nanganan nyo iti kusina. Nakaadu pa iti nakapalanggana amureng nga ruatin yaw. Laba amut kanaginaw kamut Aramidon ton ni Andres inton sumangput nanang. Unay daytan, Osang. Sipod na kiasawa ka kin ni Andres, nagbalin kamut ten abados, sadot. Dati mo't nanang, sanaya? Ay wun gayam. Uray, tanagagat ki asawak nanang. Uray anyat ipatrabaho ken kwa na, tungpalan na lata. Sana nasayati kasta anak. Nanang, adda kari ti asawak. Ay uray pay, masapol ngagbinulig kayo iti rigat ken namay. Saan mo ko mga abuswan ti kinaanos ken kinagagat ti asawam. Nay, tatang, anyat naknakan nyo? Tanakadawas kayo dito balay? Imayak balasang kaw. Ta umay ko ibaga nagiti obserbasyon kaw iti anak kaw. Anya ti obserbasyon nyo kan kwa na tatang? Agkot-kot tong matan ni Andres.
Idin to tas sikakat aglok-lok magka. Di mayat no aglok magak tatang. Maiday-dayaw di anak yo. Wan ngam agpaiso ka di damag ka nga an-anderam jay anak ka. Ha? Asinot at tidug tidila na anang idanon kada kayo tatang. Di mo amuan masinaw. Yes or no laang tisungbat mo. Anya, pudno ka day. Saan tatang? Napanan nga raw di asawam. Napan nakiulo tatang? Napan nakitrabaho? Agpaisaw. Wan. Usang bakit? Umay nakman tulungan ang mga diso ti awit ko dakala batya ngayon ti linabaak. Tanay nagdagsain. Umay nakman tulungan. Usang, kunam anapan nakitrabaho ni Andres. Ngamisumad ti simangpat ang nakaawit iti linabaan na nga arwatin yaw. Kwa tatang? Usang! Lalawag ang makitak dito tawa. Kita manila nga ti anak ko simangpat. Talaga ahusto gayam ti damag kaw. Anderam ti asawam. Kan tila ipapaubram kan kuana. Isumat lang agkot-kot taong. Unay daytan. Isinamon ni Usang Barok. Inutan na kamo dapat patayan ni Tirigat. Tatang, isumat lang agkot-kotong ka. Kaubramot gayam amin. Isinamon nila babay. Tatang, di isuro iti saan arumbang dahit anak yo. Katsika, rumbang ka day, nagitararamidam kan kuana. Ha? Nakadundun niya tilangam. Idin to tatoy anak ko kat nakalaklakayan tilangana. Laklakay pa yan nga misyak iti panagkita. Daw na lagpilpiligisin ti ropa na. Saan mo't Anya saan? Andres, agpanunot ka. Isinamon ka asawam. Kaya tatang. Anya, ipatay ko lakid na Namapukaw ko ti asawak. Ay, nadardaras ka matay, no di mo isina. Saan tatang? Kan masapol nga, anusak ti asawak. Ngamin, ay ayatag, ay liya, o naidaytan. Andres! Umay ka man! Andres! Apay bakit? Apay? Apay tarupam! Ano ko? Apay tinong panak bakit? Kunakmat kan ka itay pumanawak nga agluto ka. Ngam apay, adi ka nagluto. Apay! Guri-guri na kami. Talaga ang malit ipagbakik. Pambar! Ano ko? Kahit mo pa, itanayunak. Sobrang tararamidom kanyak bakit? Diyak may tura na yun. Apay ang sangit ka? Ingkaglutom! Mabisinak! Sikat mapan. Nasagit ti magbagay ka. Ha? Papanam nga rod! Hoy! Agsubli ka, Andres! Andres! Usang, madya talagang teraramidom iti asawam. Abusada ka una yun. Nanang, awan ti karbengan nyo, amang lapad kanyak iti kayat kong aramidan. Inanak, isungad da karbengak amang isurukin ka. Kayat ka apalagipaan ka dagiti made nga aramid mo. Amok aramidok nanang. Sipod na asawam ni Andres, kimarumutan ti kinasadot mo. Nakarkaro pa yun ng tagabo ti tratom iti asawam. Kat, man ano kumangay? Asawak mat? Kan dong-dong nak unay? Saan nagapo tay ayaten nakaunay? Abusad dumeten. Nanang, balbaliwam, timadi akustumbrem. Saan nagaputa na anos? Kan saan unay ang matagtagari di asawam? Kat kastameten teraramidom kan kuana. Ay, sumardang kayo nanang. Ang mga no da tayo pa'y tagapa.
Didak bagbagaan ang Mokhtar Aramidag. Nala, no di mo kaya ti mabagbagaan, awan ti mabalin ka. Ngem sapay la kuma, tadi munto pagbabawyan dagitoy ngar aramidem iti asawa, munay daytan. Ayop dayjeng Andres, malaman ngem awan metan, di mo't sumangputan. Anya nga tan tinar-aramid na kanap-napanan na. Siyak metan ti pagluktuan na iti pangrabiim eh. Usag. Anyat aramidem ti arubayan niya. Adan sa paspasong adam. Ni Andres tatang, Apay, napanan na. jak amo ah. Itaman pa'y adi maambot na pananja asawam. Nagapa kami ngamin ni Tael daw. Tay di sumangputak. Nasangputak. Ngawan nagyan ti kaldero mi, di mo't nagluto. Sika kuman at tinagluto. Tatang, nagkari ide, di anak yo. Ano makiasawa akin kwa na, dungdungwen nak to. Iso di yun dildilawan. No anyaman ti makita yo nga mapaspasamak. Abuswamatan ti panang dungdungukin ka di anak ka. Ako na maga po iti saan na pa nagluto ka nadang rampay. Yakla na tupulan ti bagik tatang. Anya, Kat amuyo, idila nakitak ngagsangit. napaluksaw mo nga ron ahustaw di asawam. Nalabesan na gitar aramidam iti anak ka. Di mo ko maabusuan ti kinadunggunakan ka. Ta sigurado, di kanton makatumpaw iti kaskan ko ana. Napanan nga tan ni Andres. Saan mo tan asimangput? Sipod nagapa kami di kalman. Ay usang balasang ka. Ha? Apay nanang, anya ti bagayo, takas taunay ti apurayong yung masidad kanyak. Awanan, naspakan. Ha? Apay akas ti kunayo nanang. Gapaw, tanakita ni Pidong ni Andres nga asawam, nagkuyog da iti ibagbagak a babae nga agkras unay kunkwana ket nagturong da kano ni Jay Manila. Naglugan da kano iti bus anaka suswit da. Anya? Sana puno da itananang? Sigurado, nauman ni Andres kadagitar aramidem kan kuana. Isungayin sukat na kan. San na po nanang? Binagbagaan ka ide. Nga mawa na pulos ti dinangag mo. Sangkay bagami kan ka. Nga amin na nalabas kat dakas ti bunga na. Ngam di mo pinatpate. Diyak pulot ni namnama maramid ti asawak ti kasta. Ti mangisukat kanyak nanay. Ay aguli mo ka. Basol mo mutlaan. No apay na panunot ni Andres ti mangisukat ken ka. Taimpay na amin na kinadungunaken ka. Ngam isumot tinangkwatam anang abusuken kwa na. Iso aday to yan, te maganab mo usang, o nay daytan. Itan papagayam, tinagibusan, ti pakasaritaan, anapauluan. Dungdungwen kanto. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo di Your Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan ngayon surat ni Wilson Reyes Marcos, napauluan iti Ayat, ti may sabatet. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Ha? Mamang, asino day takadwayo? Iso ni Vandolph. Boyfriend ko.
Vandolph ni Glory. Ti kakaisuna nga anak ko iti day di asawak. Maragsa ka na kamakamukin ka, Gurya. Unay daytan? Glory, saan agorya? Pinaalas mo pa'y tinagan ko. Iha. Oo, iyaw awat ni Vandolph tidakulap na. Di mo ko mapabainan. Gita kayon? Nagwagtingan nga madayaw. Nagbastos mo tan di anak mo, Marita. Glory! Nagbastos ka mo tan? Umay ka man dito? Sana na nang talaga sweet eh. Ginaguran na siguro. Ti panangawag mo kinkwa na iti Gurya. Naglakan agumuro di anak mo. Nada di na magusto na sao. Glory kan Gloria kati sumad lang iso. Kasla Mary kan Maria. Agpada. Wan, ngam saan pa'y mutla abakot di anak ko, babes. Pinabakot mo mutun, tinagan na. So Glory, ti iyawag muntun kan kwa na. Tapno saan agumura. Unay daytan. Babes, adto yun ti pinalutom apulutan. Agyawan na, sweetie. Nagsamit mo ti agak mo, babes. Maminsan man pa. Ito mabarte kaklatan. Oray, idumudum kunto pa yan ti subsub ko, iti subsub mo. Anya? Unay daytan? Well, babes, nadawilak no makainumak. So nga oraya may buskot ti sangsangwak nga arak. Sin, ikagdigusag, apagisuntaw. Wan, sweetie. Mayat di papano ti anak mo. Awan disturbo. Marami dami na kay-kayata. Dududuwata di ti balayaw. Uncle Lando, nakulaapan ng ti panunot ni mamang. Madinter aramiden na. Apay kaanakan. Ano ti madingar aramidan ni mamang mau. Nangitaray iti lalaki, uncle. Anya, ni mamang mau. Nangitaray iti lalaki. Ito, babae. Mangitaray. Ay una daytan. Di pa ikat nagat-gatulan ngam aba. Nasa uyon, uncle. Ngam amuyo ka di? Gwapo kan ubing pay, Jane sangput na iti balay may. Manutawan na. Bainti na ka no, kan barupay. Anya, ni mamang mau. Nakapag-boyfriend iti baro. Abayin tila ang titawan na. Saus, kasano na ita? Dakkel ti atap ko, uncle. Akwarta laang ti habol da di Vandolph kini mamang. Anya, Vandal, tinagan na. Iso ka di artista ka, anakan. Saan, uncle? Ngam agka nagnaganda. Mala, bayan. Umayak man di balayaw. Tapang kita akman iti boyfriend ni mamang mo ako ng abaraw kan ubing pay. Apay nga ngayon doon na kita yung ar-arakupan ka. Kasano, sa balimot anagan ti balbalikas mo. Marieta kung kunamot kanyak. Ha? Bunayan, diyan mo tanagan din ang baruan ko di magbagak. Asino day di Marieta? Katsi ka, babes. Saan mo ta Marieta tinagan ko? Marita mo. Iso lang iso. Kasray tinagan ni balasang mo ang Glory. No, pabakit ang tinagan na kat Gurya. Sana ya?
Wan, ngam saan akayat ti anak ko ti Gurya. Tadi na kayat nga umalas ken bumaket tinagan na. Kasmet iti imbagam Marieta kung kunam kidin ket Marita mo tinagan ko. Ay, sige. Mawatak di anak mo. Katsika, di mo kaya paubingag tinagan mo. Imbes sa Marita tumangtangkan. Marieta langan. Naswisway. Kasta ka di? Uy, di ka kumagung-unget no Marieta ti naibalikas ko itay. Pinaubing ko lang tinagan mo, Marita. Si kamot ngamin. Di mo mo't insap-sapa nga imbaga. Inuray mo pa'y nga agpong tutak. Anya nga ita, di tamok sa bali a babae ti dakdak hamatem a Marieta. Ay, si kalang ti babae ti biyag ko, babes. Bulag na ito. Nya, sano? Naktanganak. Iswa, huston tinarakop, naktanganak. Agawid kan. Mga numasangputan na kati anak ko. Mangag mo man ti panagluksaw na. Well, sweetie, inakon. Mangtad ka man pa iti kortan. Aguray ka nga rod. Tala at ti pitakak iti tokador. Aduy ti kwarta. Lima ka sutlaan. Ay, una daytan, nag-iimot ka matan. Idin tuta, idaragsak ka man. Mano nga rod, ti kayat mo? 5,000 adaman gatangak ang gadget. Unay daytan? Nagdakulan ti dawatem? Nangina namin, di gatangak ang gadget. So, di na kumamulagatan na kasta sweetie. Alan, itod mo ang bitaw dawatan. Ay, no saan kalaan na patag kanyak? Saan ko nga itod? Unay nga mindaytan. Awan manen tinabati iti pensyon ko. Agum saan na bale? Uray ket, inak tumanen agsingirin tun bigat. Kadagiti papaabangak nga apartment. Mamang? De, adan ni Glory. Kadua naman ni kabagis ko alando. Kamusta kan manang maray? Anyamot ama ng marit, alablabidem, lando. Gapaw tamani po nita. Sana na Marita tiyawag ko kin ka manang. Nudi kat marit. Apay ang marit. Padamot ni babes ko a Van Dolph, a boyfriend ko, anang sukat itinagan ko. Anya tinagan niyo tidadya Van Dolph, mamang? Marieta. Ti ibalbalikas na sila lailo. Ay, Diyos ko, mamang. Sumgarak. Bakbaketan kayon. Dagitapay laila-ilo ti bagbagayo, di kay lagbain. Ay, sumarning kayo man. San kayo sindong ba't nga gina? Masurunak ngamin una yun kini mamang, uncle. Kanayon nang ibagbaga, asa anak pa'y ang makinobyo. Isumot ti naki-boyfriend. Marding amin na itang aramil mo manang maray. Lapdam ang maki-boyfriend ti anak mo. Kalpasan na sikat ti kimaringkay. Correction. Awan lat na say-sayate na balikas. Ngam ti sa uwa kimaringking. Nagalas iti panagdengeg ko dita balikas. Akas mutlaang iti pangawag mo kanya ka marit. Nagalas. Ay, awanain manang maray. Ulitan na. Apay nga minamarit. Idintuta, marita mo tinagan ko. Anya ka diti kayat asawon day tamarit ay ang ibagbagan. Marit-rit to ok. Awatam.
Kas taunay tiragsak ni Marisa. Di panang regalo kan ko na iti baro a cellphone. Imbag, tada sugar mamik apag bagasak. Maited ko amin na kayat ni Marisa. Na uray anyat kidawan na. Gapo, kani bakit Marita? Kikilak latta na bakit. Uray kat pirme ngang patay kanya. Manang, apa yan nakiinayat ka pa ilaan? Dinto ta bakitangkan. Uray ko manukas ta, no kaidan mo, ti nakirelasyon na. Agasam, obeng pa di boyfriend mo, gamni glory nga anak mo. Maan-ano kumamot ngay kabagis lando? Isina mo na dya bandal, manang, magibabain ka. Asino ka kuma? Amang ibaga kanya kiti kasta. Maited mo, tiragsak ko, Pati ka pala nakitiday di asawam. Nabayagan anatay, day di bayaw mo. Kasapulak mo't ti katakunay-nay. Iso adidak man kontraan. Kakaisuna, nga dapay lang mangayat kanyak. Tilang kwartam, ti kayat da dya bandal, manang. Na, Apa nga, pinapispisan nakmutan. Diyak magustuhan ti bagbagang. Umanaw kan, taamangan no agsasaruno at tong pataramidakan ka. Unay daytan. Mamang, saan arumbeng tinaramid yo kina Uncle Lando? Man nakibiyang launay ngamen, iso agong gunana Anya ayat impakpakan kada kayo dadya a Vandolph, mamang. Takas talaengen, ti panagayat, ken panangisakit mo ken kuana. Agpinpin natag kami kini Vandolph. Iso adi kay kumakumontra. Nakulaapan ti panunot yung mamang. Ubing ken gwapo dadya a Vandolph. Kat sa anak amamati. Nga awan ti sabali ngay ayaten na babae malaksid kada kayo. Si siya klaeng tay ayaten ni Vandolph tapna mom. Kasano ti pan nakasiguro yung mamang? Mariknak, babaon ti bara, ken irot ti arakop na. Unay daytan mamang, mangibabain kayo talaga? Tilaeng kwartayo, sumardagan. Di mo ulit-ulitan ngay bagati kasta. Amangan numatungpa kamat akas kini Uncle mo Alando. Sige babes, umaya kon. Urayan naklaang dita. Bye. Papanan nyo manin, mamang? Di mo damagan. Ang mga nagsakit lang tinakam mo kanyak. Agsarak kay manen iti dayja a Vandolph? Kwa? Oh, apaya di kay makasungbat, mamang. Isu ka di manen ti kasinarak yo? One, makisinarak ak manen iti boyfriend ko. Apay, ada reklamom? Mamang, ang muklatan no apay akayat manen dayja a Vandolph ti makisinarak kada kayo. Anya ti ammom arason aber. Sigurado a dumawat manen iti kwarta. Salbag kamat, tilanda nga ibagpagam. Tanya kumapit ti sabali arason, no saan at dumawat iti kwarta. Ada na pataga pagsaritaan mi. Isaw ngagsinarak kami. Anya kumangay day ta, mamang. Panggap ti singasing kuken kuana. Apa nangikalaysanan kanyak. Anya? Kayat tiyo, ti makikalaysay ti dadya alalaki? Hun tapno mabati kayo, ngay ayatin nagmatunay ni Vandolph. Saan, mamang? Di kay makikalaysak ng kuana? Tapay, adi mo kayat? Gaputa sigurado pagbalinin na kayo pagbagasan. No makikalaysa kayo kinkwana, mamang. Unay daytan.
anak no di kan umay sweetie. Itayak pa yung mangururay kan ka. Mabalid ka dimot nga. Indianon ka, babes. Umayak, basta si katimang ibaga. Yamara ka. Kahit ada, ibagbagak akwarta. Mano itayon, ti masapul mo. 10,000 lang. Unay daytan. Nagdakulan. Di pa'y katawanan ti mabati a pensyon ko itaabulan. No 10,000 ti alaam kanyak. Ora ta otangak mo't ibagbagak akwarta. Kaanon to nga rod ti panang bayad mo. Siyempre, ito na ang takwartak Ala, uray saan muntun abay payadan. Basta mayat ka, iti ibagaken ka. Anya reta? Ti kadayon nga ibagaken ka. Ti panagsimpatan. Ikasar na kun, babes. Tabareng agsikogak ay. Oh, naidatan. Kasano kumapay agsikog ka? Ano? Kuribut-but kan? Ang ala, panunuta ka na yung baga. Itan ati panang panunot mo itimbagak. Sana ka makapagpanunot ano saya at no, awan jay daw-dawatat akwarta. Aguray ka nga ron taitid ko na. Tabareng mapanunot mon, ti panangikalay sam kanyak. Di kag pampanunot manang marita. No makikalay sa kahit hindi abandal. Adan ton karbangan na makibiyang. Kanagitin na ipon daryo sa nikwa. Ano kumanukas ta? Kasanaon, no naturturay taon ng dakayo kanigdoray. Saan nga oportunista ti boyfriend ko? Ay naman agkabanuag ni Bandal. Kat sana ka mamatay. Ngawan sa bali nga ay ayat na. Sumardeng kan? Ay, talaga anak ko laapan ng ti panunot mo. No, ada panunot mo Ha? Ore kaguram dagiti bagbagak. Ibagak lata. Tabareng mamaumawan ka. Imbagak idem, adidak bibiyangan. Biyangan ka lata manang. Ore pa'y natong panak iday. Diyak kaya't nagpabawi kang tao, iti ka maudyanan. Oray niya pa iti bagbagayo kini Glory nga anak ko. Saan dak a maisuro? Tay kunakon. Diyo, maite, tiragsa ko. Period. Na, o nadetan. Itayak pa yung agtok-tok-tok. Awan ti mangilukat itiri daw. Saan mo't gaya manakatrang katiri daw? Nailukat kon. Amagan maturog lang ni Vandolph. Isu adi na napuutan ti panagtuktok ko. Adya babae amat maturog iti salas. Kun adamot ni Vandolph iti atidug atugaw an akakidem. Umasidegak tariingek. Vandolph? Hoy, Vandolph, agreeing ka. Sweetie, apa yung ada ka? Jakmut imbagang umay ka. Imayak latan takayat ka manun makita kan makasarita. Angam nay, sabali tinakitak. Adamot sabali a babae dito'y balayo amat maturog. Kwa, kasinsin ko. Ikan, di mo piksan tagsaw, ang mga no, makariing, nakababain. Pagkat ka nakasinsin ko, makamulitan. Agpaiso ka di, akasinsin mo? First cousin ko, imela pimasyar. Isa di ka kumaagata, piti sana na saya.
Kasla italaeng amay sarong dito'y balayo. Ay, nabayag namin niya abon. Nagbakasyon lang. So nga, imay mo't pimasyar dito pala. Kasta ka di? Woy, hanggang sayang. Di namat nadaanon ni nanang ko. Ta napanamot pinasyar ti kapsat na ta masakit ka na. Ay, wag kaya. Ada ka di ibagam tayo may ka. Masurunak una yun. Iti kinakontrabida ni kabagis ko kanti anak ko. Ibagbagada ngamin, akwartalaeng tal almanam kanyak. Ha? Ay, bayam latay da, sweetie. Amumat no kasano ti panagayat ko ken ka. Wan, amok. Ngam kayat ko ama ipaneknek kadakwada dayta. Anya nga raw, ti kayat mo ama pasamak, sweetie. Kayat ko ngay kalay sana kon. Tapno mapaneknekan da talaga nga ay ayatan naak. Anya? Oh, apay ngay akas tatimulagat mo. Nagdakkel una yung tamatam. Ikalay sana kuman, mulaga ay sweetie. Sana pa nakasagana. Anya? Kaya't ko, sa kaya mga sawaak. May tid ko kumapay kanin nanang ti nabayagan ng ambisyon na. Anya ti ambisyon ni nanang mo? Ti panakabayad mi kumay ti lote nagtakderan ti balay may. Madanagan ni nanang. Tabangan no adan to chimpo apag talawon la kami dito. Saan may mabayadan ti nagtakderan ti balay may. Oh, agner-nervous ka pa yun na magibagbag akan. Apay, mano ayang square meter ti lotiyo. Nalawa, nasurok 1,000 square meter. Kat, mano, tising-singiranda kada kayo? 200,000. Anya? Inkarikto ni nanang, asa anak amang asawa. Aging gajak mabayanan ti luti may. Kasta. Ala, ikan ka, iti pagbayad mo. Iti na ito alote. Basta, ikarin nga ikasarnak matan, Anya? Mayat ka, itimbagak? Hindi na saan. Wait. Ikasarkan to ng sweetie. Basta, ikan na kiti pangbayad ko. To'y nagtakdaran ti palay may. Ikarik, sweetie. Basta, lumaytad mo ti kid-kid dawag. Ikan kanto mo ti nagadu nga ayat. Wow! Nagmayatan, adeng-denggan, unay-daytan. No. Sumarang piting. Mamang! Apay, anya ti bagam. Kas kalamaur-uram. Itay ada ko maala kiti tukaduryo. Nakitak ti libreta di bangkuyo, mamang. Nakitam? Wan, mamang. Maburbur siya anak-anak kakita. Adamot na i-withdraw yu at 200,000 pesos. Awan mat nakita ka ginatang yu. Inan ano yu ngay jay 2 aribo a pesos, mamang? Manang Marita, awanan, naloko ka. Anya mo ti sarsarita dita, lando. Gapaw, tanadamag ka. Nga inikam ka ni bandal, iti 200,000 pesos. Pangbayad na iti nagtakdaran ti balayda. Unmat, agpaiso. Dahita ti rason, no apay nga in withdraw yung 200,000. Ay naloko kan manang. Awan maon, ay naloko kan. Saan lanam na minsan, no di ka namin siyam. Saan naman gaya makasinsin na dyan, babae?
kaya nayat na. Kat na intaray na ata masikugan. Anya? Nagdakkel ta mulagat ken ngangam. Oh, nay daytan. Nagkarit ka mabagbagaan. Tumong pakaladagaws. As lakalan nuang asamang daw. Nagdugos ka. No saan ka laamanang tinong pitong piskakit kuman. Oh, nay daytan. Ala, sang doon na kamain kung glory nga anak mo. Pudno, ti ko na ni Uncle Lando, mamang. Kasla kay lanwang asumangdo, no adda pangisuruan kada kayo. Ala. Sumangdo ka man ita. Sang doon mo tadideng no kayat mo. Ha? O nadatan. Ay, gusto umutin na. Kaya't ko talaga nga isang dusang dotoy ulok dita dideng. Lapdandak! Ta talaga nga isang dusang do kuntoy ulok dita dideng. Lapdandak! Makalaplapag. Umay ka, Glory. Panawan tan nga aguma. Aguma amang sang dusang daw dita dideng. Oh, naimot daytan. Ditan gagayem, tinagibusan, ti pakasaritan, anapaulwan. Ayat, ti may sabak. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami, itin kay panang tarabay.